Hina mukana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course nam tata kha hi Papa Rhulani kha hi n'wi linka na khale ka mucini wa yena. Of course na manager Philani swi va kha swi va khumbisa sweswo. Yeah, so kuna video clip leyi ni nga yi vona ya Papa Rhulani a ri na the twins, so hi fike hi twa Papa Rhulani a vula leswi. That side. Mucini wa mina Xiluva ni nga yi siyi. Mucini wa wena buti lawa? Mucini wa mina na Xiluva namuntlha hi fanele hi tirha hi Xiluva hi lava Xiluva sweswiwani. As you've heard, so a ri confirmeni ku hoyi wa ri na yona mucini wa yena ku nga Xiluva wa xibelani hambileswi a nga hambana na manager Philani. However a yi changi kahle because Xiluva wa xibelani as you can see ivi ya a responda a fika tsala ku guys na swi twa ku ri Papa Rhulani u lava ku tirha na mina but officially ni nge swi koti na n'wina lava mi nge ni vuyela I can't hi ku hi nge tirhisani kahle. Ni nga siyiwa na le gigini loko u suka nyimpi ni siyiwa kwale veri loko va na nyimpi gigini Papa Rhulani na new manager hayi va nga tsutsuma va n'wi siya Xiluva wa xibelani ende n'wansati maswona swi ta swi ri wrong kwalano. Okay guys, no that ni nge lungi loko no tirha na Papa Rhulani. The person that I'm working with, it's manager Philani and DJ Mumba. Swo tala no ni nge tirhi na munhu wo hemba as you can see leswi Xiluva wa xibelani a nga fika kombisa swona kwalano. So yi tirhisa na manager Philani na DJ Mumba, of course ta hi kha hi ya na le ka akhawunti ya manager Philani. Yeah, so ku tlhela ku va ku na hungu of course rero hi nga lero ka vlog loko ri vlog mi yi voni mi ta mi swi twini hi vula leswi swona timhaka to Philani a tshembe swivula ku ta hamba n'wi holela 500 however a n'wi holela 250 as you can see there. So Xiluva i fika a responda ka this matter as you can see ya le comment kwalano i fika tsala ku Papa Rhulani wa hemba. So ku hi Xiluva wa xibelani hi side ra yena i ri Papa Rhulani xo hemba mhaka yo a hola 250 rand as you can see. So hi laha mhaka ya kona yi fika kona hi side rero. So ni zamini ku vutisa ku a nga kha a hola mali muni a nga ha hlamulanga but i ri a nga holi 250. Okay and then of course hi tlhe ya ka akhawunti ya Philani as you can see kwalano hoyi wa fika tsala kwalano fika tsala ku Xiluva wa xibelani a kombisa na love kwalano ku manager Philani mina a kombisa a reacta ka that post ha ku yi hlayaku ku kombisa ku manager Philani is happy about this matter. Xiluva wa xibelani i ta va a ri karhi a famba na manager Philani, which to be honest a great idea because mi nga swi hleketa ku ze ku va na case leyi a nga hi vula manager Philani yo kombisa ku Papa Rhulani a xi ri karhi xi kombela xifaki ka mucini. So loko a swi ta sala swi va njhani because ma swona ku new manager na yona ko ka ni hina hi la ku la to tala hina hi to miyela hi ku we. So of course over there tela hi this post vhela hi vonini interview ya Chavi CMC na new manager na Papa Rhulani. So post leyi yi direct kwalaha i respond ya manager Philani at the moment leyi la nga fika tsala ku vanhu va pretender and feels like we don't see them. Swi swo ka swin'wana a swi ri clear swin'wana we know guys ku swilo leswi a swi tiveka ku ya vula loko va n'wa ximanga ku a vona ho va tshika Philani mina. So it was clear. So ni sure ku Philani i dyondze swin'wana vanghana ka that case ku vunghana byi xaveleriwa and vanhu va nga ku pretendela vanhu va ti ranela business a va tirhi hi wena. Loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe. Nyame n'wi tivaku ku i munhu wa ku hlayisa n'wansati loyi ni nga ku n'wi hlomisa sweswi no vangisaku ku a nga hlupheki ho ni n'wi kumela acha ya ku dya 3 months hi leyi 20 liter ya yona or 20 kg or 20 liter. So a ni lavi n'wana vanhu a hlupheka ka ha ri na acha laniwa ku ta dyiwa acha until 3 months za yi hela loko yi hela ni n'wi tlhandleka hi va mangovo va maxindyani swilo leswi hinkwaswo